Voksong community hall along Awas Plus PMAYJ hem kelong tuna tuma phan sanction alo kiron pon thang ni phai kre trogarni nizang kar byang duaramla constituency kaparlo Voksong community hall along duaramla VDC tumpen patir pi ponsi Awas Plus PMAYJ hem so kelong tuna ara to phan sanction alo kiron pon labang so Awas Plus PMAYJ kelong tuna ara to phan BJP duaramla mandal committee ami phu khorsing senar la pen BJP duaramla VDC chairman Gojen Kro tumpen si pajir pon VDC chairman Gojen Kro pen pachini pon atengke kaduk kabe home Bharat Roxira krip ho Awas Plus PMAYJ ahem Amri block mate duaramla constituency ara phan pajir pon long lo posi than pachini pon lapen labang so ahem non prap jin pen kim rang pon fit po puta pherang ke thinglo than pachini pon thu wathat lang so pen khorsing tero nang kilo abirta Malong News ini bangso dak Amri development block pen duaramla farman la non Awas Plus bang asumama si atum si hem non la pas list long sanction long ma la tumhan itu distribution ceremony ta si pinjong bonlo ta si kado be la ola sam long stame piniar ni si alon bonlo ta si lason pache tonun si dak sta nilitum pinila Awas Plus sanction letter rata long ron bonlo tang tang tum la so Amri block long hum kwan sinang tum kilong lo nilitum non kelong jike Bharat Roxira hum krip ho ni labang so heman tu si ke kim kerang pon ke cheng pun ni labang kim ke rak pon bang ke pudawet pulote piniben kala poisa lupong bare pe namalo mene ke cheng po